Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mato Topić i dobrodošli u novi video. Vi koji ste prvi put stisnuli na video od ovoga glavanja, molim vas da ako vam nije teško, ne bilo ti prijatelju moj teško, da stisneš da se pretplatiš. Dakle, ne košta tebe ništa, vidiš ono dole gdje piše pretplati se ili subscribe ili šta ti ja znam što sve ne, na kojem jeziku ti to uopće pratiš. Stisni to i kada stisneš da se pretplatiš, ti ćeš u tom trenutku postati pretplaćen. Čak ništa ti to neće promijeniti nešto bitno u životu, a neće ekstra nešto ni meni, ali ajde neka vas. Dakle, govoriti ću o nezadovoljstvu. Kada mi spominjemo nezadovoljstvo, odmah u sebi vidimo da ima neku negativnu konotaciju, dakle smatramo da nešto loše, nešto ne valja, ali ako malo se udaljimo i pogledamo iz možda jedne šire slike, doći ćemo do zaključka kako nezadovoljstvo postoji na neka dva načina, odnosno dvije vrste nezadovoljstva. Postoji nezadovoljstvo koje je dobro. Zašto dobro? Zato što nas nekako trijezni, budi nas, lupa nam neki šamar, osjetimo dakle neku nelagodu, kao da se pale neki alarmi i pokazuju nam, prijatelju, ovo nije dobro, ovo promijeni u svome životu, ovo mora bolje, ti možeš bolje, ti možeš drugačije, ti ne želiš više ovako. Dakle, to nezadovoljstvo će nas dovesti do toga da odlučimo neke stvari promijeniti u našem životu. Dakle, to nezadovoljstvo bi smatrao pozitivnim zato što nas vuče prema dobrim. Dakle, to su određeni alarmi kada primijetimo da nešto ne valja, da se nešto pod hitno mora mijenjati. A također s druge strane dolazimo i do nezadovoljstva koje je loše, dakle koje nas vuče opet u neku krivu stranu, koje nas vuče na dno, koje nas vuče u bezdan, dakle u jedan začarani krug ogorčenosti, u krug razočarenja, u krug očaja. Onda kada postanemo očajni, onda je teško, prijatelju, vidjeti neko svjetlo, teško je vidjeti i trunku maloga svjetla, trunku dobra. Zato ćemo danas govoriti o tome. Za početak, kakvo god nezadovoljstvo bilo u tvome životu, ja mislim da si sretnik. Sretan si čovjek, iz kojeg razloga? Zato što to pokazuje da si živ čovjek. Po meni još gore od toga da čovjek ne osjeća nezadovoljstvo u svome životu je to da ne osjeća ništa. Brate, kad si ti ko neka truba, ideš kroz život, ni tebe nešto dira, ni tebe nešto muči, ni tebe nešto brine, sve ti je ravna linija, tebi je sve do Kosova ravno, kako kaže na pjesma, dakle tebe ništa to ne dira ni 5%. To je po meni jedna podosta nezahvalna i gadna situacija zato što si otupio na sve i ono dobro i loše. Nikako nije dobro. Dakle, ako osjećaš nezadovoljstvo u svome životu, možeš se Bogu zahvaliti zato što je to znak da si živ čovjek, da te nešto dira, da te nešto bode. Dok te bode, to je znak da osjećaš, da imaš osjećaj, da možeš prepoznati da je nešto dobro ili nešto nije dobro. Samo da prvo otvorim. Uzeo sam ovaj jedan Red Bullić, malo da nazdravimo skupa. Iskreno nije da ga preporučam, a nije ni da ga pijem sad svaki dan, ali znam ga tu i tamo popiti, jednostavno, šta ja znam, nemam neku tezu za njega. Živjeli, ne znam da li ću te šokirati svom izjavom, da li su ti prije to rekli ili nisu, ali naš onu reklamu kao krila ti daje. Brate, ja popio. Pa jednom sam čak popio i 2 Red Bulla, brate. Odvažio sam se, okuražio sam se. 2 Red Bulla, rekao, šta ja znam da ta krila budu jača, brate, ono ništa, dakle, ni da me dirne. Tako da, što se tiče tih priča za Red Bull, iskreno, moram to podijeliti s vama, vjerujem da vam je ovo za većinu vas šokantno, ali iskreno ne daje nikakva krila. Dakle, prevara, teška prevara. A sad sam se sjetio jednoga vica, Mujo prolazi, vidi Hasu na drvetu i kaže, šta je Haso, Red Bull? Kaže nije Red Bull, nego Pitbull. Znam da nije smiješno, vrati, ispričavam se, vratit ćemo se na temu. Da li si nezadovoljan u svome životu, na nekom području? Da li si totalno nezadovoljan sa cijelim svojim životom? Ako je tako, dobro je. To je znak i pokazatelj da si čovjek, da još uvijek u tebi ima krvi i mesa i da još uvijek ima one istine koja se ne želi pomiriti sa svim onim neistinama koje nas bombardiraju svakoga dana. Dakle, na dobrom si putu. Želim ti čestitati, svaka čast. Dakle, ako si nezadovoljan čovjek, u nekim situacijama dobro je zato što za to postoji rješenje. Sad, ima određenih nezadovoljstava i razočarenja u našem životu na koje ne možemo utjecati. Ta nezadovoljstva su po meni zaista blagoslovljena. Dakle, činiš sve dobro na nekom području, trudiš se, jednostavno sve si učinio što je bilo u tvojoj moći. Put se jednostavno ne otvara, jednostavno doživiš da sve ispadne drugačije, ispadne možda jedna velika katastrofa. U tome se usudim, pa usudi se, prijatelji moji, i ti,
da prepoznaš onaj Božji prst, da prepoznaš da možda iza svega toga se krije nešto bolje, da možda ta katastrofalna situacija nije tako katastrofalna, već da iza nje se krije nešto dobro, možda jedno veliko iznenađenje, nešto što uopće nisi očekivao. Takva nezadovoljstva su super kada doživimo da sve bude kontra racionalnom nekom slijedu događaja. Zahvali se Bogu zato što ćeš prepoznat, ako još nisi, sigurno ćeš prepoznat da ima smisao i da svako zašto ima svoje zato. Sad, želim se malo više bazirati na one tipove nezadovoljstva kad jednostavno mi smo sami za to krivi, to je ono uzročno posljedično. Dakle, želim da dođemo do nekih uzroka zašto smo u životu nezadovoljni. Ja ti dajem sada jedan mali primjer. Želim biti super u treningu, želim možda osvojiti nešto, želim biti najbolji i tako nešto. Sad karikiram primjerom, ne govorim konkretno o sebi. Ja bi sad trebao, da bi to uspio ostvariti, moram brutalno trenirati. Ne da moram trenirati ok, već moram trenirati više od drugih ako želim to više od drugih, ako to zaista želim u životu. Sad, ja uzmem malo ovako, brate. Malo ovak se, brate moj, zavali, malo laganini, znači gledam ovako po mobitelu kako ću ja biti uspješan, kako ću ja biti super, kako ću biti dobar. I onda sam, brate, nezadovoljan. Zašto sam nezadovoljan? Zato što ne radim ono što bi trebao. Sada, ne odnosi se ovo na sport, ne odnosi se ovo sad samo na posao, na obitelj, na neko prijateljstvo, na ovo, ono. Već to se odnosi na sve. Zašto si u životu nezadovoljan? Zato što ne činiš ono što bi trebao činiti. Samo zato. Dakle, ako podvučemo crtu, u 99,9 slučajeva razlog je to. Nezadovoljni smo u životu zato što ne činimo ono što bi trebali činiti. Kada ti sebe prezentiraš kao nešto, ili kada si dio nečega što bi trebao biti, kada bi trebao raditi nešto što spada pod tvoju određenu obavezu, a ti to ne radiš, ti si u tom trenutku nezadovoljan. Također sam nekad nezadovoljan u životu, ali dakle tu također prepoznajem koje su razlike. Imam svoj neki put, imam svoju neku viziju. Određene stvari u životu koje sam zamislio, na kojima sam jako puno radio, se nisu ostvarile. Tu sam prepoznao čak i Božji prst, bez obzira što sam doživio jedno veliko razočarenje. Dakle, to je taj bio moj nogomet, sport u kojem sam doslovce ginuo od jutra do mraka. Taj put mi se nije otvorio na način koji sam ja htio. Ali, kroz to sve, nakon tog jednog velikog razočarenja, bio sam nezadovoljan, nisam više znao ni tko sam, ni šta sam, ni gdje sam, ni što bi sa sobom. Prepoznao sam one svoje druge kvalitete i prepoznao sam da taj dio puta koji je bio takav kakav je bio, će mi poslužiti jako dobro u nastavku moga života i u svem onome što budem radio, puno će mi toga koristiti. A s druge strane, postoje nezadovoljstva za koje sam ja, Mato Topić, veoma kriv. Zašto? Zato što trebam za vikend napraviti to i to. Napravim si jedan dobar plan, ali što se isto dogodi? Malo uzmem mobitel, pa malo ovo, malo ono, pa malo neko izležavanje, pa onda trebam se ustati, pa ne ustajem se, vamo tamo. Prođe cijeli dan, ja niti sam pod broj 1 odmorio, a mogu sam cijeli taj dan odmarati i dobro bi mi možda došlo. Ali ja sam cijelo vrijeme bio u grču, trebam ovo, trebam ono, na kraju nisam napravio ništa. Na koncu došao sam do rezultata da nisam ni odmorio, a da nisam se ni umorio, nisam ništa korisno ni napravio. Nezadovoljan sam. U mom životu nakupile su se neke loše navike. Nakupili su se neke navike koje mi ne trebaju. Dakle, koje me možda i ometaju da budem ono što ja jesam. Sada važno je s time se obračunati. I sad dolazimo do pitanja kako ćemo se mi sa time obračunati. Pod broj 1, vjerovao ti u Boga ili ne, pokušaj ga, ako i ne vjeruješ, tražiti. Pokušaj s njima razgovarati. Bože, ja ne vjerujem da ti postojiš, ali evo, pokaži mi suprotno, ja sam spreman. Dakle, budi otvoren. Želim ti dati naglasak na tome da određeni period ili određeni mali dio svoga dana podariš za razgovor sa Bogom ili barem u traženju Boga. To je ono što će ti sigurno donijeti dobro. Ja sam vjernik, ja sam katolik, Bog mi puno znači u mome životu i znam da bez njega bi bio sam, bio bi usamljen i ne bi imao snage za sve bitke one koje trenutno vodim i ne bi nikada prošao kroz one bitke kroz koje sam prošao. Da nije bilo Boga, njegove milosti, njegove snage koja me i vodila i snažila da ne budem sam, da se ne bojim u svim onim teškim trenucima. Pod broj 2, organiziraj svoj dan. Dakle, zašto su izvrsni treneri? Zato što imaju odličan pregled igre. Znači, rade na jednoj strukturi, rade na taktici, rade kako, gdje, šta, tko. Kada ti jako dobro poznaješ svoga protivnika,
Kada jako dobro znaš sa kojim oružjem ti raspolažeš, ti praviš taktiku, šta i kako ćeš. Nakon odigrane utakmice, pa evo to mi se događalo i kada sam igrao nogomet ozbiljnije, nakon svake utakmice, sutra dan, preksutra radi se jedan sastanak, pušta se utakmica na televiziji, onda se uočavaju greške. Koje greške su pravljene, koje greške se moraju promijeniti i na šta treba obratiti pozornost. Sada, da bi ti mogao promijeniti neke stvari u svome životu, moraš poput neke video projekcije, tu dolazim onda do tog Boga, ne do tog Boga, već do Boga, s kojim ćeš nekako skupa pogledati, napraviti jedan pregled igre, napraviti jedan sažetak, jedan rezime, jedan što bi rekli feedback, kako je sve prošlo kroz tvoj jedan dan. Ti moraš imati kontrolu, ne možemo imati kontrolu u svemu, ali moramo imati kontrolu što se događa, odnosno kontrolu nad našim postupcima. Tek kada to imamo, kada uočavamo one i dobre i loše stvari, mi smo tek onda sposobni ih mijenjati. I onda pravimo jednu taktiku i plan. Kada počinje taj plan, odnosno kada ga krećemo sprovoditi, to je jutro. Dakle, pogledaj se i zapitaj se kakvo ti je jutro. Da li se ustaješ kako treba, da li mrljaviš, da li odmah u dan ulaziš kao muha bez glave ili nekako staneš čvrsto, probudiš se, umiješ se, zamoliš Boga da ide s tobom kroz taj dan, da ti da snage, da te osnaži, da te vodi u svim nekim situacijama u kojima ćeš se naći kroz dan. Dakle, tu nekako već ulaziš u dan sa Božjom snagom, sa milošću. Ne sam, ne na način da probudiš se, vrate, prvo što napraviš malo, vrate, ne možeš ni gledati na oči, to se meni nekad događalo, dakle, nisam ja neki svemirac, ja sam od krvi i mesa i grešniji sam sigurno od 99% vas, dakle ne glumim ja tu neku moralnu vertikalu i puno puta sam bio zašao u tu jednu ružnu naviku. Probudim se, prvo što napravim, ne mogu vidjeti, onda gledam malo ovako, gledam, vrate, šta ima na ovim mrežama, gledam malo šta ima na portalima, da li nešto se dogodilo, a sve neke gluposti. Nekad mi se znao, probudim se, vrate, glupa neka vijest, ne znam, evo sad karikiram, Maja Šuput obukla haljinu sa kombinacijom zelene i plave koja nikako ne ide. Onda ja to gledam i ovako sad gledam, onda se zapitam, šta ja radim, brate? Počinje mi dan, predivan dan je predavnom, ja sam već svoju glavu napunio sa nekom glupošću. Dakle, poradi na početku dana. Onda, sve one obaveze koje imaš u danu, pokušaj ih raditi sa maksimumom. Pokušaj napraviti plan na što odlazi tvoje vrijeme svakodnevno. Da li odlazi zaista u dobro, da li ga dobro iskoristiš. Tu uključujem i odmor, da ne kažete samo da mislim ja konstantno neki rad, neki moving i tako. Dakle, da li živiš u određenom balansu ili živiš u zbrci, u kaosu, u disbalansu. Dakle, očisti svoj stan, očisti svoju kuću, očisti svoju sobu, svoj krevet pospremi lijepo. Dovedi svoj život u red. Kada živiš u kaosu, kada živiš u neredu, ne govorim sad samo na materijalno, ne govorim sada samo na neku higijenu, već kompletno sve. Znaš ono kad kažu ne zna gdje udara, ti doslovce ne znaš gdje udaraš. Zašto? Zato što uopće ne znaš ni kakve bitke vodiš, niti možeš pobijediti, zato što ne znaš ni gdje si, ni šta si, ni tko si, ni s kime se uopće ti mačuješ. Znaš ono kad neko priča gluposti, onda mu kažu s kim se ti mačuješ. Da nazdravimo jednu, malo mi je nešto postalo vruće, čudno ovo vrijeme, malo hladno, malo vruće. Dakle, koji je zaključak, napraviti jednu dobru konstrukciju svoga života, u kojem smjeru želimo ići i koje su stvari na kojima moramo poraditi. Dakle, moglo bi biti još 10 videa sada o tim nekim alatima s kojima se moramo i trebamo služiti i mogli bi pa i više videa snimiti o tim nekim zamkama na koje svakodnevno nalazimo. Ne želim sad ovaj video da bude toliko duga, zapravo ne mogu da ne bude jer je već predug koliko vidim na kameri. Što ti želim reći, da bi napravio jedan reset, moj ti je savjet, prijatelju. Odi na svetu ispovjed, predaj Bogu sve ono loše, sve ono što ne valja, ne nosi na svojim leđima nepotreban teret. Kada se toga riješiš, ti ćeš već na sebi imati jedno 15 kila sigurno manje, onda napravi jedan plan, onda se toga drži. Nemoj živjeti kao tikva. Znači, znaš ono tikva, izvana još izgleda na nešto, a iznutra zapravo je prazno, izrezbareno. Nemoj živjeti poput neke životinje. Nemoj živjeti u kaosu, u neredu. Biti ćeš nezadovoljan čovjek. Bez obzira imao ti novca ili ne, bio ti uspješan na nekim područjima. Ako nemaš balans, ako nemaš ispravne i prave vrijednosti u svome srcu, ti ne možeš biti sretan čovjek. Možeš doživjeti najveće fizičke i materijalne uspjehe, ali to ti ništa ne vrijedi. Ako si ispostavio možda obitelj, ako si ispostavio ono bitno.
Dakle, sad te pozivam, ispovjedaj se, napravi jedan reset, kreni od početka. Ono što je dobro, potrudi se da to i ostane, da se umnoži. Ono što je loše, potrudi se da to apsolutno ekskomuniciraš na bilo koji način iz svoga života. Da se riješiš loših navika i da živiš onu puninu. Dakle, ili punina ili nikako. Jer ako nije punina, mi smo nezadovoljni. Ja ti ne želim da budeš nezadovoljan, već zadovoljan čovjek, ispunjen, sretan. S mirom u srcu i sa blagoslovom u svome životu. To vam, dragi moji, od srca želim. Molim vas, stisnite like ili šta god možete stisnuti, komentirajte slobodno. Drago mi uvijek vidjeti vaša neka mišljenja, dobra ili loša, ali evo, svi smo opet različiti. I to vam je to. Vidimo se do idućeg videa koji dolazi, vjerujem, brzo. Svako dobro i Bog.